si mata masanna ina sabbi hafina dinna. Kemudian ada pertama kubulnya sebenarnya kubulna. Pada pun masih pada mahsyar engkai cium dia wana arsa. Kemudian ya ifalai sir lepon ada pada sirat pada lawan billah takajul matar utama dalam nasib amasin Allah taala. Masyaallah muslimin rahmatullah. Kemudian yang ketiga syarat dan apa dengan terima Allah taala amalan ialah diturun ke finasi bawai keikhlasan. Jadi tidak nasi dinari fakul amalan nasi bawai ujian. Karena senabita inna akhwa ma akhafu alaikum asyirkul asghar wa huwa riya. Majapun senabita kami nawa ketauran ni boleh dihubung mana ialah itu asyirkul asghar apa dua pecu wa huwa riya ialah itu